Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero mumenyereye tubageza update amakuru avugwa mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko buri munsi tubageza amakuru abagezweho avugwa mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'igihe kirekire hamaze habera imirwano, niho turi buze kwibanda nanone nk'ibisanzwe muri inkuru y'uyu munsi, aho turi kwa gatatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Turaje rero tugusaba gutera agatebe ugakurikira inkuru zacu. Murabizi ko tubagezaho amakuru mu buryo buvunaguye, mu buryo bw'incamake rwose, ntimurambirwe, kandi tunabasaba ko mwaza mukurikira inkuru zacu paka muzisoje, dore ko tutabatwara umwanya muremure, ariko ni kubw'inyungu zanyu kugira ngo mumenye ko umutekano wifashe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nanone tukwibutse wowe utarakanda subscribe ko wanyarukira kuri channel yacu Umubanji TV ugakanda subscribe, ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo batarakora subscribe, mwalikinga mukatwandikira muri comment muri benshi mutwereka ko mudushigikiye kandi munatanga inama, ni mu rwego rwo kugira ngo munadutere n'inkunga kuri channel yacu. Reka rero tukugezeho ingingo z'ingenzi zigize iyi update y'uyu munsi ku wa gatatu. Amakuru y'uyu munsi turaza guhera muri Nord Kivu muri Masisi, tujye za Walikale, nituva Walikale turajya muri province ya Chopo ari wo mujyi wa Kisangani. Tuhave rero twerekeze mu bindi bice bitandukanye, aho tugaruka kuri propaganda ya Repubulika ya Leta ya Kinshasa, aho ikomeje gukoresha ikinyoma ikoresheje itangazamakuru. Turaza kubabwira muri bimwe mu binyoma batangaje kuri uyu munsi. Nanone turajya muri Sud Kivu, tubabwire inkuru nyinshi zigiye zitandukanye mu materitwari agize Sud Kivu, haravugwa amakuru menshi agiye atandukana. Nanone muri izi nkuru turajya ku ijambo ryatangajwe n'umukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, yagize ibyo atangaza. Turaza kubabwira iyo nkuru yatangaje. Nanone kuko twabibabwiye, update yacu y'uyu munsi turayisoreza amakuru y'imikino, aho Premier League yagarutse muri iri joro. Hari imikino iteganyijwe, turaza kuyibavira imuzi n'umuzingo. Hanyuma reka duhere tugaruke muri Masisi, tubabwire inkuru zivugwa muri Masisi. Hakomeje kubera ibitero mu buryo bwa gicengezi, ariko rero tureka duhere kuri aya makuru nyine. Ku munsi w'ejo Wazalendo barakaniye bashaka kwisubiza kariya gace ka Rubaya. Murabizi ko bamaze igihe batangaza ko Rubaya bazayisubirana, nubwo babitangaje bikaba bitarabahiriye. Murabizi ko ingabo z'u Burundi zikiri muri biriya bice, ni kenshi bagerageje hamwe na FDLR n'inshi yari hariya mu kureba uburyo bwo kwigarurira Rubaya, ariko bikaba bitarabahiriye. Umukuru w'Abazalendo muri kariya gace wo bita Ndayishimiye Jise yijeje Wazalendo ko ngo bagomba gukora ibishoboka byose bagakuramo Rubaya. Nako si ukubasaba, si no kubizeza, ahubwo yabategetse ko bagomba gukora ibyo bwakabaga ngo iyi Rubaya bayisubize. Yabahaye amabwiriza ko batagomba kurenza itariki 15 z'ukwezi kwa kane, ko zigomba kugera Rubaya bamaze kuyigarurira. Yanagize ibyo asaba abandi bayobozi ba Bazalendo bagenzi biwe, uwita General Mutayomba ndetse n'uwita General Kigingi. Aba rero yabahaye amabwiriza ko bagomba gukora iyo bwakabaga bakagarurira ino Rubaya, cyangwa se bakabasha no kwigarurira Masisi yose. Ibi ni ibyatangajwe n'uyu muyobozi wa Bazalendo hariya muri Masisi yo bita Justin Ndayishimiye. Ejo kandi habereye igitero Shuma, cyangwa se igitero mu buryo bwa gicengezi gikozwe n'Abazalendo, ariko bakaba barakubiswe bakubitwa n'intare za Sarambwe mu buryo bukomeye. Abazalendo kandi bateye Masisi ku izone, ni igitero cy'Abazalendo igitero cy'Abazalendo bateye hariya Masisi kuri zone baturutse mu bice za Rwashi na za Nkuba. Uru rugamba rero rwabereye
hariya muri biriya bice za Nkuba ndetse na za Rwashi. Aha rero niho baje baturuka. Naho uyu munsi hariya muri Masisi aho bita muri Bafuna muri secteur ya Oso habereye inama yahuje abayobozi ba M23 hamwe n'abaturage batuye muri kariya gace ka Bafuna. Umwe mu bayobozi ba M23 wari uyoboye inama yagize ibyo asaba abaturage batuye muri ba bice. Yabasabye kwitandukanya na Wazalendo na FDLR ndetse na propaganda za Kinshasa. Ati intambara ya Wazalendo ntaco izabagezaho. Yababajije intego y'intambara ya Wazalendo barwana, ababwira ko ntaco bafashije iminsi babanye nabo, ahubwo ari abantu bagamije kubabibamwo urwango n'amacakubiri. Ati rero mugende mwitandukanyije na Wazalendo ndetse na FDLR. Yanabahaye n'ingero z'ubugome ndengakamere buheruka gukorwa na Wazalendo hamwe na FDLR hariya muri Masisi. Baheruka gufata umukecuru w'imyaka 72 bamukorera ibyamfura mbi, baramuviyore. Ati rero mwumve abantu wifatanya nabo, aba bantu rero nta ciza bazabagezaho, ni mwitandukanye nabo. Yewe si n'uwo mukecuru gusa bafashe, ahubwo baheruka no gufata umwana w'umukobwa w'imyaka 10 baramwangiriza, akaba ari kuvurirwa mu bitaro bya Masisi. Ni byinshi bagiye batandukanya, babwira ko abangaba ari abantu, ari abanzi b'amahoro kandi nta ciza babifuriza abaturage ba Masisi. Ati mwitandukanye n'ubutegetsi bubi bwa Felix Tshisekedi bwamunzwe n'amacakubiri n'ivangura n'ubugome bakomeje kubiba mu bantu. Nanone dukomeje kuri leta ya Kinshasa, reka tugarukiye kuri propaganda batangiye gukoresha. Batangiye gukoresha itangazamakuru, bakoresha ibinyamakuru bikomeye, televiziyo, kinyamakuru mpuzamahanga c'abafaransa bita RFI cyatangaje inkuru y'ikinyoma kivuga ko Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC M23, ngo yaba yitandukanyije na M23. Ibi rero akaba ari rwo rugamba leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa isigariyemo, akaba ari rwo rugamba yashizemo agatege, dore ko urugamba rw'imbunda rusa naho rwamaze kubananira. Bakaba rero bisunze itangazamakuru cyangwa se social media kugira ngo basenye cyangwa se bagwanishe social media. Nubwo babikora bakaba bitazabahira habe na gato. Ibi rero nubwo bamaze bakimara kubitangaza, umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yahise avuga ati rero ndaje nigaragaze mbereke uwo ndiwe vuba byihuse cyane, Kisangani nkomokamo ndashobora kuba nayikuyemo. Ibi rero nivyo biri buze kubagaragara uruhande ndimo cyangwa se position mpagazemo. Reka nanone duhita twinjira muri Kisangani mu ntara ya Chopo. Leta y'Ububirigi yatangaje amakuru ivuga ko ari ukuyibeshera ko nta ngabo ifite hariya muri biriya bice. Nta ngabo zacu ziri ku rugamba, nta n'ingabo zacu zoherejwe muri Kongo kugwana. Ati ibi byose ni ukutubeshera, ni ibinyoma bidafite aho bihuriye n'ukuri. Nubwo leta y'Ububirigi ihaganiye inkuru, ariko amakuru atugeraho aremeza ko Ububirigi ahubwo bukomeje gupfusha abasirikare muri iriya ntambara bishoyemo yo kugwanya M23. Amakuru atugeraho aremeza ko ingabo z'Ababirigi muri imigwano imaze iminsi 3 ibera muri biriya bice, nuko ingabo z'Ababirigi zigera mu 100 zimaze gutakariza ubuzima hariya. Ibi rero nubwo babitangaza, bakaba bakomeje gufata ingabo zabo, ndetse baheruka gufata n'umusirikare w'umukoroneri w'Umubirigi. Ibi rero Ububirigi bukaba bukomeje nabwo guseba, ahubwo mu minsi iza nabo tuzabona Wiringoma ari kubambura ingofero za gisirikare, ari kubasaka abakuramo ibikoresho bya gisirikare. Ibi rero Ububirigi butangaza rwose bikaba nta shingiro bifite. Hariya muri Kisangani, hafi na Kisangani aho bita Tingitingi, nuko ngo leta ya Kinshasa harunze ibikoresho byinshi n'ingabo, ndetse n'Ababirigi ngo baharunze ibifaro n'ingabo nyinshi, ngo bagerageze kwimira ingabo za M23 zitazakandagira muri uyu mujyi cyangwa se zitazawukuramo. Nubwo bapanze ibi ngibi baharunze ingabo, ariko amakuru atugeraho aremeza ko M23 gwihishwa yaba muri za strategie zayo menyereye, yaba yaramaze kwinjira hariya, yaba ifite amakuru yahagije. Umwanya wari wose bashaka Kisangani rwose bazayikuramo. Ariko amakuru atugeraho aremeza ko nubwo
bishoboka ko Kisangani izavamo, ariko ntizavamo nk'uburyo Bukavu zaviriyemo. FARDC ngo iri kwitegura urugamba ruteye ubwoba, ku buryo uru rugamba ngo rushobora kuzarenga ubukana urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma, urugamba rwabaye muri Goma ubwo M23 yayikuragamo. Bikaba rero ngo hari imyiteguro, FARDC ngo yagerageje mu gukora imyiteguro ya ruriya rugamba rwa hariya muri Kisangani. Reka tujye muri Sud Kivu. Amakuru atugeraho aremeza ko ngo M23 yaba yamaze gukuramo Mwenga, ariko nubwo bitangaza ko yayikuyemo, tukaba tutarabona gihamya z'inkuru. Ariko amakuru dufitiye gihamya kandi twanatohoje nuko M23 yamaze gukandagira muri iyi misozi ya Mwenga, ikaba rwose iri mu misozi ya Mwenga, ariko kuyikuramo Mwenga ntabwo irayikuramo rwose. Iri hafi na Mwenga, nako igose iriya misozi yunamiye Mwenga, ntibarinjira muri teritwari ngo bayikuremo, ariko intego akaba ari ugukuramo Mwenga ndetse bakerekeza na za Kamituka. Tujye muri Fizi, mu Minembwe naho amakuru atugeraho aremeza ko ngo hari drone yaba yavuye za Kamituka hariya nyine muri Mwenga, ikaba ngo yazengurutse ikirere cya Minembwe. Aya ni amakuru nayo tugishakira bihamya neza, tukiri gukurikirana. Naho izindi nkuru ziva hariya nuko ngo za Bibogobogo hari ingabo nyinshi za FDLR ndetse n'abarundi na FARDC bari kugera za Bibogobogo ku bwinshi. Naho tukiri kuri iyi nkuru, abarundi benshi n'ingabo za FARDC bakomeje kuzamuka hariya muri Kaziba berekeza za Rurambo, ndetse abenshi bakaba bamaze kugera aho bita Kageregere. Reka rero tujye ku ijambo ryavuzwe n'umuyobozi cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yatangaje ko afite amakuru ko igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo gikorana n'umutwe w'inyeshyamba za Kodeko. Aya ni amakuru rwose afitiye gihamya. Ibyo ni ibyatangajwe n'umukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba. Naho andi makuru n'ay'imikino, reka tujye mu makuru y'imikino, aho kuri uyu mugoroba hari bube imikino itandukanye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Bournemouth irakira ikipe ya Ipswich, ikipe ya Brighton yakira ikipe ya Aston Villa, na ikipe ya Manchester City irakira Leicester. Newcastle irabiri kumwe n'ikipe ya Brentford, Aston Villa irabiri kumwe n'ikipe ya Crystal Palace, na ikipe ya Liverpool